Okay, the mama had a swag like mine. She even wear a hurt on her back like Yo, namaleng samala samde test le. Ani tering ye video dikhari gali na na. Amazon nenge gi chalangai ba chalangai ta ko gi delivery man gi ngala phone le so. Ani pa peshete ya ani chala dikhari me dinge chala tencho mara nge do na tencho delivery man gi ngala phone order le sa sa ani ko tanda sa chikla le ko ria. Ani wonde le li rang ngala phone ta on la sida. An chala khai me tangi thona ye video di muthne taro chi ani hope kinzuge kalorda enjoy cherio ye ani indi some land ye chala new jero ferran to ye hisam oh ta de chala na auto ja ko phone le sa chala na auto de na sao pe ba chala sao goda na sao na pe ning jemu de chala chang na ning jemu ko da The 5-star. This is the Amazon Prime. Amazon you know right? The shim. Como sundo aja jibe shim. You know kya hoga the they have now so bas kon kya hoga the. Ani the portable ro kochine. Ani the kizu minde. Dil the multi-purpose system. Chikka dishes amat deda. Dunia सब दुनिया सब पे अब दुनिया में मिल पे सब पे अब तो अने ये बहुत अच्छे नहीं हो रहा है मेरी यार वाह अने दीवार में जो निधे डबल बेड मैं दो छे अरे Amazon ना दो ले वो सब कौन लेसा एक क्यों दो portable yambu Okay. Namun saste dilles ra ani niwa de khattu kirasta no almost done, baby. Cover portable, put a phone in there, keep
양고 이거 무슨 나무도 좀 계속 관계 있네. Este gosto é como tu gosta. 나무도 뒤로 행거를 샤서 이래. 뒤로 제가 되게 계산인데 안들라 돌로 추주신지 문주다 여러 구동도 샤서 아니 저래니 야, 또 사선데 먼저 kupje 되면 봐. kupje 빼야 못돼. पोर्टेबल वीडियो सबसे क्या लिख रखी जो है जैसा सकते इधर अनेक सकते इसे समझी हुई मिलते दिखा देना दिशिव दूर है समझी हुई मिलते समझे मुझे किलो दूरी ना हर कोई चीज मिलते किलो गैस स्टोव क्यों सब दूरी मिलते फिर आप दूर किसी को तो ना जिमा पोर्टेबल है बिल्कुल है इधर मशीन ये kanji gebde ne derde ande emergency lungerde emergency luto ma desa mindu lejo ne che ko kiki de de pe abudu ya ani kinzo recommend cheni kizu din ni to ne Amazon no yore Okay, the mama had a swag like mine. She leaving with her hair down her back like mine. कुछ ना हो कुछ जैसे रोना नहीं चला प्लीज सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ आवर चैनल यूट्यूब चैनल प्लीज कुछ रोना कुछ कुछ